sorong ay sokoriwan sinununa kadagtong Jesus Rizondio ay sokoriwan sinununa kadagtong Jesus Rizondio kadagtong Sandino di Yesus. Sanang kusabon kumad insanan at kumbulutan. Kano misis at akad iswang samayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswabon ni bayno insan pakagudot. Kano yahay kapagyampay maya diti kay sisan da sumbayang kaswabon. Kung sikaw mantadit kapuahangan no maya diti pinuhobo dat pinatahak no kumadahay. Gisab na katarimo om kapuriman pakagyahetit. Pagindalanan na kaposiyon na taraw na bayno. Miyampay dahil isuang got kay sisan dot sambayang iti. Gisam dot nununo pahit tamodon ikapurimanan dahay nga sinundot da mantadot panghakan no piramutan di alumis gisambot ino pahit embulayan dahay maya di panambarasan iti nga manhak kagudot pangiwaguhan pagangatan kumadahay dot minsan mo rumikot kumadya. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya osanong tulan kahupada miso. Bulan 11 na matidi bay ni tampinay iso hari bulan di bay no. Ya di iri kasari itu bulan 11. Itu tikid-tikid tadaw ki itu tulan-tulan. Puji Tuhan tu ay kaimpun takod alambat di bay no. Minansu ako dito no. Dadamot tamansu mamumuhondom bi pelajaran nga. Kolay day na gini. Intay ko, ay, pukul 5 na pumadilad di ka. Nga, iya di na hot, montok na po, miyagal ko, iya tu papalam musot, panambarasan tim, iya di na ikomanda tulun da rutin. Kada bura sa monso. Kumbala ko yung mati dot, ay pukul 4:30 harap panggilan. Panggilan kecemasan. Di Hilad Beng. Hilad Tandas. Dadamot at ay papaswanggat tusin dahilo. Mamuhon dam na nuno mati pelajaran iti bayno ka. Ay magidu irit miagalid di. Mangukab ka na kitab. Kitab Matius. 2, 3. Gisam ay Matius. Kaya ka kitab nuno pelajaran datakon. Miagalid dinayay na di. Iti tipo macabaran kapitid ay kumu nala pelajaran nga ya bayna na po mnogonop to ko di dat 8 tulan. 8 tulan menikid ayahi ipamalot pelajaran nilad menikid tadaw kapioy. Abulihin dad it. Abulih ni kantad i harahapod nam 5 mi pelajaran nam bobos-bobos kan mga 1-2 ayat no ay mulayan okay. Jadi bayno si tangad 10 katingkod kondorong toko. Nga alay di mati alay di malad ama mahal gya gatad dun belum manat-lanat nga di jam okay. Okay. Bayno na po nga pelajaran na po dati ay kituludot kapuahangon. Kapuahangon o titingaya mana ko da popolombus iti pelajaran nga ya. Sayra na po dot ay numan ko intangay haro pelajaran iti no pelajaran tinga numan da sangulo na tambalot pokirimo
lalaid no matitinga ay man ku in ori kata timpu intangan ku kang ku siyam no rikot na kanto timpu dito na bulayan di kasabon na bay no. Jadi nakura tu titingayaman ako kang ku nga ay laan ni dati tinumpay kuro. At ako po kasuangid di kamuyan ko nga oroh yan ako dot ay mengimbulad iso kaguhot panukadan isuang da Matius 25 intangan na po dati dahitim ayat kahapod da 4 gisom dot talo na hopod. Nga insan no langay ilo pelajaran ilo di Matius 25 ayat kahapod da 4 gisom dot talo na hopod. Harati sang ulo na kaya mamanaw di siya asadu mantadi di may na siya patumboyo it kahaharan daw kumatalutulun. Itulun na kapagulo kumoiso nanuan di siya 5,000. Ikumaduo 3,000. Ikumatalo 1,000. Ina pa di nakanud 5,000 di nga may na di siya paindalano itusin da tinahakidit tao kidaw. Gisom dot nakanud 5,000. Kumano pa di nga hopod di na ribu hitusin. Ina pa di hit nakanud di 3,000 paindalano na siya gisom ba nakanud dat 3,000 kago. Kumano pa di nga 6,000. Ina pa di 1,000 ngosyo polisoko. Na siya popio na polisoko adi minami bunga. Saya na pag ginumuli di hitaw ki lahawa siya hit talutulun. Dia hitusin no di mantada 5,000 numan ko di paindalan na nakano ko 5,000 hapod di 1,000 ka. Paingkano gi kadaw hit 3,000 pinindalan ko nakano ako di 3,000 6,000. No kadi di 1,000. Isuang dat Matius 25 ayat 24. Rikot na dihit hamba di nakatarimod 1,000 hidi. Mana po 1,000 lagi 1 talenta. Kadis siya minaboros tuan pailan kud iya na po nga tulunda arat. Manusia yang kejam. Imay kapangamot dahiri kinayanan dit akan ka iya minananom may kapamuhu dahiri kinayanan dat akan ka iya minanasad may pamuhu dahiri kinayanan dat akan ka iya minananom. Man tadi di moda si hakudi na kudi polisoko itinhaknu dahil tana dondo nah may di tarimo itit iya asanganu kasyo. Simbar pa di tau kihidi. Iya hamba di araat akaul. Nailan nunoh dat iho na po nga ay may pangomot dahil kinenando akon kayo at pinapasasad. May nagi pamuhod dahil kinenandat akon kayo minananom. Manta di iya na pa di ila na pa di tusin kulo ipinatahak kumadia. Karena itu sudahlah seharusnya itinapatusin iti nga patahakon ko kumatulun dit papaindalan ititusin may dat kaguli ako na pa nga katarimo ako miyampay dat bunga daw. Manta didi ngoyo na di hitusin di manta daw pinatahak di daw kumaditulun dit suway 10 talenta. Tu maniki dapat tulun nga kiharo man patahako gisambot mabay-labay nga isay na po akiharo nunun na po harad idaw nga ngoyon mantada idaw.
may patamo ilahang balad it ay sa guno dahil suwang ko katuongan di bobos sa otuong hilo nundad haron day kumoyandat mikisasa nipon mong kurotok ko nipon iti na po kamandat ay panukadan iti nga numan pentalango damya galot kerajaan surga ka kamoy pa itong Pinay nga ngono po di dati mo ko ila kamoy na kerajaan surga ilo nandalo pinanukadan nilo nga oporlo ta kumatidik kumaraja Yesus Kristus ginumuli dahil suruga gumuli kagoy siyo ngono po pasanda talom ilo bo jadi iyati no po di nga ay kumaraja to ko moy do kaguli no po siyo nga hari tulun-tulun dot yolo no po nga nangatan dati dot rinumikot kuma di Yesus tumongobok mo ti hoti ino po ido katangaban iti Pinay nga salinaid kud apat na po dami sa taon gisa mo do ay so patulun do it otopot kapiyad iyo nakangat dot rinumikot menerima di Yesus secara pribadi miagal ko menerima da baptisan ay so tumongobok ko di tumongobok ko di ay yolo no po di kapiyalot ay syarat ingkaka ako nati o tumbayan ako ipagilitan dati nga gumu to ko miagalid it to kay nakanod tapot kapi minaga nga to sa sangulon dit atumbayaan da kinarahingan teko atumbayaan ni kinarahingan nga it mipulid-pulid ako atumbayaan gisa mo na katari mo siyo na podyo nga siyo nasa kiradara puji Tuhan haro nagiit mantad ko nakasawo nagayat di daw ikaruhang daw haro hitid nga right na po ko it bulat kapiyod minonori mo it ay so kay tandati mantad ko it susunod dati miagalit apang kal mo titid di hoy labi po di bay no moy ko no umbal-umbala moy panang kiboros right ka hugama no katangulo no bay no ay oy ta ko na poti ka kiugama ngay ta ko nati ka mumbal-umbal ta ko no dot ay mangimbulay nga ino do kayo ajaran ka yadi do bay no ay haro nagiman ko it impunan na dati nga no kaylo kunon do ay asaro ko mintang git hilod YouTube paing ka kumundo iso no di cabaran na tagayo Lady Latun hari mati puji Tuhan da haro nga yudit aku diho no ko ay so ido tapurimanan ko nga memang haro puji Tuhan ipagilitan dati dot nakano kapiyad memenangi nakalantoy do sang ulo na tambalut gisa mo nakarikot nakatari mo di Yesus puji Tuhan ilo nagidi do katangaban iso piadi nga iso moy padaan do tumpang do kondod it no kadido malayo tumpang glemo padaan do yahay nga iri kagandog iri padadi pokon iti jadi mantad ko iti miagalidit ay soot nulod di kamampuan mo gihumba tulun nga miagalit otopot na gid kadati tiada yang mustahil bagi Tuhan nga mintong intangan no patulon mintong kano patulon ay susah mo ti kapiyod secara manusiawi
Iti tulun sa pitulun mintong to kono intangan to ko miagal ko hinad karajaon na ko hiri jabatan na kayo intangan no mantad di bos imo ni Jor hiri-hiri gisoom piadit mangingimuhaw na karaja intangan no nga ay iya dit ta susah no iya di susah ako na sumuang haron lagi man ko timpu udat sayrad o timung-timung nga iya dit akoro kono dihiri lobi pundod harohit kokitanan dot mia galidit angalim malim mot di ulat tulun lah mia galit akoro takon dihiri nga kakal pod harohit tiada yang mustahil bagi Tuhan ino pa'y panumbayaan to ko nga haro kasari panghupan da kinorohingan haro na puralan da kinorohingan dat mangimbulay di bo o kon kan to ko hirik karajawon dati mungkin da hirid kampung dati tay ko hirid ko ngoyon dati hiri walay hiri tindalanon haro na puralan da kinorohingan sige man no pahit idombokan da boros ki sekira na pod ay sa nasip no diri nga haro kanto dilo miya galo di magapon-gapon diri nga bulusok pa nga ay so ongoy ko diri ato koy kano nga no dit pahit Kamon na po sekira na pod maya dat kagarasan dati sendiri miya dit ay so na peluang to ko nga atumbayaan to koy dat tiada yang mustahil bagi Tuhan timpu dabay na po dihat ay ani ba di kapit 30 menit timpu na po bay no nga gumu ditit ralandat miya galidit naruhangan iti ralandati dot papaindalan da pelayanan mangirad iyo kayo iyo ho insanan na tulun nga kakitanan na po dati iso na po ti ralandot ay nakointalang got wago imila dati paindalanon nga itinot media o ilan to koy rogon nga agayo hiot puasa agayo peluang dot mamuguna iti media isuang da pelayanan diulo iti don rogon nga iyati nga agayo hi peluang wakon milo mumunsay nunun na po iyati nga milo hid papaindalan papawonsay nunun na po hit ay pelayanan panginjilan maya ditit media elektronik timpo Dubai no. Jadi itino po di pelajaran dati nga minaganul ayat isuang Amsal 3 ayat 9 minoboro sa hiti pabontugo na kinarahingan miyampay dat kahaharaan nu nogi it hasil pertama mantado insanan penghasilan nu jadi pengkurot ako papabantu ga kinarahingan maya ditit kahaharan dati ino po diteno nga ato ko po nakaimpun di ba no hari iso o video dot winan soy ka tari bogi numani won sayo nga kaubasanad ino po hit borosan na tangulun nga adaptasi dari kisah benar kan di mo iso na po himilo dati paindalanan da papabantu ga kinarahingan maya ditit hasil pertama teko konunuan dati kausinan dati nga itinot papabantu got teko manguhup takotit malahing dati keluarga iya di mari kada to kono poin sa duo iya diri iti malahing dati makit sakit opor ludi dot ay pagindalanan da perawatan ilo no ngayon milo dati paindalanon
Moy do ino pohit kabontugan da kinarahingan nga haro do hilo. Ino po 3 hari bulan da iti orikot nga gantian da buat tiri di jantung ibolio mo. Nga adi nabayaan om 16 kadi di idokutur. Ilano mo napot kapir 16. Jadi pagindalanon miagal na pun da hiti kampung mo ngokori dadi moy nga sanga daw no kokorim onos. Nga puji Tuhan mantadit tempinay nga itu harhot panguhupan diolo saira da mamanaw haro rumikot. Nah, man pandod ako balanja do hilo ka. Mahal balanja dat ay orang asing to ko dilo bandaro. Kuman kuno pod orang asing nga iati irin mikot do hilo asing bagarit jadi po. Makan bayaran. Tionon bayaran. Sakayon haro korita nu. Kung ano pa diri membayar ngebayaran nge packing. Bayaran packing minyak sekirad mamaguno ko miagal ka perkhidmatan Grab masih po double ka bayaran bayno. Sekira na pod apat tulun tambangan ngayon apat idi ka. Jamban bayar. Nga puji Tuhan mantadot ay tampinay tu saira mamanaw haro ni rumikot man pendod panghup-hupot balanjad hilo ka. Tok otapot mo ti kapiri. Jadi ngato kuno yung manginso kimo ti karajat ti ngato kuno dati muntok yati isuang magyong Pinay molohing dati harohit magihup tako da moy pangurus dilo isuang pangubatan ako kongoy milako muhup maya da kausinan. Ya dinarigi. Ilo na ngay et iso oralan dati milad papabantu ga kinarahingan. Bah, iya kayut akong bala manahak kitang Pinay da ko mangurus sa malahing mimpu na bayno manahak ko na gya. Akon po manahak iya ko may soli. Iya ko may soli may pangurus. Ay lahan nag-apuri manan nagapi makukuro. Iya kayo mangurus at may pagait may rumah sakit. May ilad x-ray. Gumuir paingkam mandad ba jam-jam. Akon pundod ano kasi mbogi mo lahing iya ko nga mamaganti pempos na kapaing kuro. Tumagwangi kacariwit ti mo lahing. Harani obin togod, harani obin kaos. Jadi ilo nolot sa kurang-kurangnya iso na paralan dati papabantu ga kinarahingan maya pela keluarga nga hari panguhupan dati. Kada ko nakacariwit, ay mahal juga ini. Berapa pungutan? 100. Mahal juga ini ka. Isa ino po ako ang mahalan. Yo kayo may pangurus. Yun di. Lantikan na dako hi Rusli Juman. Harot 5 ko magyang Pinay. Rusli Juman la mangurus ka. Pero dihot pangurusan to ti sambulan. 200 lah. Uy, mahal juga 200. Hingga uhang nun iya mangurus ka, membayar ka 200. Isa ino pa dako ang mahalan iya kayo mangurus. Iya di ba? Iyo na po uhang kung naging membayar ko iyo mangurus. Dat isuang ginawa ka pila. Iya diri ba? Jadi sa kurang-kurangnya isa na pohot ralan dati papabantu gat kinarahingan nga ilo piyah mo lahing ilo nga isa iralan dati papabantu gat kinarahingan. Manguhup to ko. Nga akon kaylo kaswabo na bay no? Hiti na pod pelajaran dati nga minoboro sa maya galiti. Hinggod itinupot ay
kasondoton iti pelajaran dati nga manahak toko miampait opuahang dot untuk papasiar boros sa kinorohingan. Iti ni kuman kud miagal dadit iho piya nga kapuriman kud hara kapurimanan kud iti dit milon na pom akon kayo popolombos iti pelajaran. Tu karait geti papasiar mo. Haro piro-piro hot tutuduk montok dati it orohian dot mampai isuangget penyebaran Injil. Painsuang na iti mantok bay no. Saira na po miagal ko Columbus ako nga manundod ako siya. Man pailango kumatang tamalot. Iri na pa nga isa oralan dati dot ay mampai isuang dot penyebaran Injil. Ako kanu dot popolambus mo boros amilo hidihilo TikTok gabay nang amilo to pakayon isuang do palayanan. Ako milo mimboros dahil TikTok. Ako milo mamunsay video. Nga sa kurang-kurang koilo tako dot popolambus sidit boros message video pesanan susunod kumatang tampalot ngay. Irit isa o bahagian. Okay? Jadi haro piro-piro hanuman imbulaya dahiti. Miagal ko kumoiso kaboboyuhan na patulun dit manhak da puahang isuang dat penyebaran Injil melalui da siaran milo momonsay kapuahangan delo manahak dat pengintangan kumadit tulun-tulun dat nangarutum. Miagal ko inongobolow, nangakakung natoy, isumakit, ibu tunggal, anak-anak yatim piatu. Naboras at isuanggat ay testimoni, kasaksian, jilid ketiga, muka surat 512. Kinorohingan na po nga mamagatang o insana nit wonsoyon dati maya da kapuahangon, kabajikan, pangingintong dati montokit nangarutum ngay, miagal ko ito nga bolow, timpang, sumakit, ibu tunggal, anak yatim, hinggo dat paingkukuroh toko dat popowonsay di montok di siyo. Ino pa dihit ay tamodon dahil lolo nga kana po dihiti nga ino pa penuratan catatan upaya ini popion dahil buku surga. Hingga timpu do orekot onuan dati tungkap. Catatan upaya ini disimpan dalam buku surga yang kemudian akan diberi upah. Jadi penguhupan tokono pemontakilot ay isuang kemurahan, kebajikan, perhatian khusus bagi yang malang, orang-orang buta, timpang, sakit, ibu tunggal, yatim piatu, o insanan na pulo nga pasuratan da ibuku catatan surga. Suai keri, kaboboyuhan lagi ditulun dat manahak miyampay kapuahangon da ginawo, isuanggat penyiaran Injil, nga haro kapurimanan dilo dapat tim yati no po nga isuanggat nugya karetan nilo di ambang pintu segal kataguang toko di kantakan da aga ang agayo hinggad papaintalang paingkuro na ako katutukan dati sebagai datulun ang agayo natit kataguangan dati dating pubay no bapak tunggal nolihuan no bapak tunggal nakurmal na to ay sedilo ay haram mo tidak bantuan na kabajikan na bapak tunggal ka tahun 2017 ka siya di mamisunod tokoy oporlud ay kumanitit
iti kantakan deti o kani kapinakiano kasyo. Nga moy bada uhot kasyo. Panano do kuno di boleo minay sign da kabajikan. Uhot to kuno hikarani. Orang okuhom harohot bantuan dat ibu tunggal kangko. Haro nagiri ka ibu tunggal. Nga orang aku haroi bantuan da bapak tunggal kangko. Haroi kagui bantuan da bapak tunggal haro kari kangko minuhot ke. Alay da sinumimbari karani. Isay bapak tunggal kasi iyo kangko. Kasyo minintong dohong. Piyang pusang-pusan ko siyo mongintong. O sihat ko pondo. O sihat ko pondo kasyo. Sekirad mantia anuay borang mamuhon ko nga guaranteed ako kalulusin do kasyo. Kamuan na pa di nga ako di mga palay lah kangko mga palay ko nga ako'y kalulus kasyo. Kamuan na pa nga ino po hit kalulus kadidiri nga miyagal ko sumakit. Bapak tunggal ko nga ako sihat sumakit ko. Iya din baru kalulus kasyo. Aduh ya imatugadi tu di testimoni nga di noritan. Ibu tunggal di noritan hilo. Nga pingkura gyari it sanging karaja nga kebajikan. Harap tu gya pisuayan di tiadi ibu tunggal bapak tunggal. Kadang-kadang ibu tunggal harohit lebih kaya ke bapak tunggal gitu. Ay tagalilo bo. Suai kairi inoretan diti inu udah yati no petinga iti no pakapuahangan dati nga mila dati polambuson tumamurimon tokoti kantakan dati pubay no. Lupain taguang tokoti kokitanan da milad hinggohit katutukan dati. Nabora sa iswanggat para nabi dan raja halaman 278. Dondoh na patim iati na pohom hiti titigawan da pintu. Pintu segala zaman. Miyampay o sikap iti na panghakiman da kinarahingan nga ay silih berganti. Magisoli-oli. Haro na titapoy. Ay may disungko ila tingaw. Ay bu agangaw gi. Agangaw po kami mga kudando ugaday. Tapoy. Iso ipapakita dati dat paingkukurot it timpo na podendo nga. Miyagal ko ila tapoy ka. Luyod, gampa bumi, sangod, pertumpahan darah, peperangan. Ya harap pagumbalan. Harap pagumbalan eh. Pagiduan ko pa. Timpo na podendo nga iati na podi nga ato ko na di kapurimanda oswayan. Ilo kantakan na may galilo. Ino ko talang dahitid. Kayo nun dati timpo bay no. Tumanod na pod tulisan dat para nabi dan raja di nga. Nakuro. Kakuhaan na po nga malaikat kemurahan tidak dapat lagi bertahan lebih lama untuk melindungi orang-orang yang tidak berdosa. Tokoy. Kemudian na po nga iati noretan hitid iati na po tinga ititigawan di pintu segala zaman. It magisuay-suayanat ay kantakan da rumikot. Antakan da timpo takod panghakiman da dondo. Nga magisuayan magiolon-olon na pulot kamuan da tapoy ang aluyod. Ay. Pagiduan pa dilo ay gi. Aya. Harap pagumbalan da bay no. Ngaw. Siyo.
Amo titingaw eh. Hindi na kaingaw. Ay. Harus salingan. Natabanan ko ibadalo. Natabanan ko ibadalo nga. Kulong pa yung kurito. Kailan minangukab. Oke. Jadi timpu na po di dondo nga. Pintaguang takot ti ay kantakan do pamagunan. Imog suway-suwayan at awayaan. Haron na kamayan da tapoy. Luyod na ko. Tay ko itit kamandat gempa bumi. Peperangan. Pertumpahan darah. Naritan dahilo dat ay itinapo kamandat malaikat kemurahan nga milad tumahan da alaid da mangintirong iti tulun-tulun nga idat kinarahingan. Pailo na pada adi mo boros sila tingawo man data muramaho gin paing kurona pandapat no ti akhir zaman iti timpo bayno. Timpo bayno nga agi adi siya karati bo. Nda yati karati do boros di siya. Kumatalo kaboboyuhan na pa ditulun dat manahak dat kapuahangon nga asaru yolo dat mangigiti ti kaboboyuhan da asiri baginamo asimbayan na ginawo papatambit o insana ni sifat mementingkan diri sendiri asarud o puahang asabar o hinomod kumah dat kesalahan dat tulun da suway. Kada dati borosad iti na pakamondo kapuahangon nga manahak no. Memberikan sumbangan okon ko iri no. Nuretan da ipelajaran dati dat ay iti kamoyon dat kasiribahon da ginawo nga isuot kapuahangon dati. Haron nagi kadaw ti kamoyon dat berhati lapang it ni bakay kamondat mo ng kapuas sila tilo ba nga man to ko na po haro kayo di miya gali borsiaran to ko nga nuno na po haro man to ko lebih kurang miya gali di haro tingaw rumikot nga pasaliwanan na po iya di na rin pasaliwanan ang salasay. Haron nagi kamoyon dat ay papatambit mementingkan diri sendiri. It yahu no. Irihi patamun dati. Tumanud na pod ay tulisan rono buat iti nga kano po diti. Iyati na po nga apatut toko da magilisi-lisi o ramat iti samtiso hali piad haro ho dati da kasalahan, ketidaksempurnaan, dit kadang-kadang nga dati otorimo. Kasiribawon da ginawo, kapurimanan da amo at tumbayaan, montokot tinan sendiri, no po nga manda dati paingkokoto, no kuro. Ina pa'y kasabaran kahinomodon, kumad kasalahan da tulun da suway. Harohot tolak ansur toleransi kadi da malayo dat kesalahan da tulun da suway iti napanda nga miloh da mamatay o insana ni sifat mementingkan diri sendiri iong kikip i momonsay dati dat papaindalan iti kamondat kapuahangon. Nakita dati iti napadi kapuahangan nga akon ko sa mata-matad it manahak to ko no. Manahak katusin, teko nuno, akon ko iri. Nga iti kamonda kasiribon ginawo, o ramat to ko tulun da suway, sabar to ko dit kasalahan da tulun da suway, hali piad nung kadhilo
Walaupun iati kadaw nga hari kesalahan, harak kalomokon. Ikalimpupusan, hingga di 30 menit, 40 menit. Kaboboyuhon na pakagut tulun di opuahang, iswanggat ay menyiarkan Injil nga yala na pom asaru da tumanu da sa kinarahingan om mamaguno yala dit berkat to kahaharaan dot mentekot papaymagon da kerajaan da kinarahingan. Isuang ga Review and Herald 26 hari bulan 6 tahun 94 minabora sa megaliti. Tes pawo kinarahingan kumatulun miampay de manahak dialo dit hal-hal lotong sonong. Tuhan menguji manusia dengan memberikan kepada mereka hal-hal yang baik. Kemudian po nga, konti pemakaw ilo, no hal tangarat, ko kagaton at miloh dot tes pawo dati ti itong sonong nga noroitani dot sebagai isa ujian kumadati. Miagal nagi kadaw, dot isiyon na po nga menguji detulun da kaya iswa nga perumpamaan ini. Sekira na po terbukti na kointalanggot tidak setia nga isay nang kundo kanud papatumboyo dia montok ko kekayaan yang sejati. Sekira na po diuji dengan harta atau ko di setia. Paling kukur di kinarahingan dat papatumboyo di harta ka. Inomati iyolo ikanud ay tumagwang gi ujian dahiti pemagunan yang didapati set om tumanu deber sa kinarahingan opuahang agar bermurah hati ikanu dot yolo ne tulun-tulun di korongo mantadet munung de kinarahingan syabas hai hamba-hamba yang setia. Puji Tuhan tu pasti det iati nu nga ipagilitan dit tulun-tulun di barasan de kinarahingan det syabas hamba-hamba yang setia. Jadi ay itinapodi kamoyon det kita memberi dengan murah hati untuk menyiarkan Injil. Nga kada toko pemusaro asal lo oretan siaran ka nga tusin kon ko yodi. Tu ilan po kamu menyiarkan Injil lo nga tidak semestinya miagal takot ti. Noretan diti nudet iti kapuahangan dati kesabaran dati memang gumaya nagi da kadaw dati kahaharan harta benda ipiay kosonongon miagal kekayaan nga osilid isa bahagian isuang dat kapuahangan maya ditit penyiaran Injil kinarahingan. Amin. Puji Tuhan tu insanan toko nga pensuang toko lebahagian dahilo. Ino po dihit papabantog toko kinarahingan nga neratian datid semata-matad okon ko maya da kausinano. Nuno poralan nga milo dati gunoon da papabantog kinarahingan. May dad ihati ni tulun-tulun dat korongo mantada munong kinarahingan dat syabas. Samuel Sem hamba ko yang setia. Tok sirongaw kung dadadid syabas libit gutut ka. Mihagal na dit ay menerima toko bantuan ko, menerima toko nunuy titungkap ko, pirangaw-rangaw toko ni ngaran, pian dadandad, ingaran dati lahawon. Mintong toko na disanaray, sekirad Rizal Odong kangaranu, ina pa ihumano nga R. O kitay R, I. Kitay I, Z. Haro pa Z. Katalib Z, ay so na di Aya. Iri na dahit pigi ginawa dadit yun di.
ilon dan dipianda dan dati. Jadi ngon kuna di patapi kota kuri lah rai titit siaran dot dusun ministry. Puji Tuhan tu harap pira-pira hologo dot nakopos dot isuang grup DM. Tepat na po nga oruhay na hopo dirid at tepat kapyo mo. Ilogo denuman haro talu-tulu na tambalot at ay nombalan ko umbalay dagyan design do logo ka. Jadi ogumu na cadangan-cadangan dati paingka katutukon kano ngay Puji Tuhan tu inapahit pemuhandaman do kayu right ko iti komundot penyebaran Injil melalui media nga agayoh to mo di nga ato ko kailom hingga pa rikatanid di bo. Jadi miagalo pa diti ka iti dusun ministry ilo logo nga ogumu na cadangan-cadangan dati papakitod isuang nga pelayanan sebenarnya ogumu temo dahit cadangan do kayu imilo do kayu paburuan nga haro timpu-timpu dati terbatas to katit ako ilom hingga hot perikatan. Idea dati nga haro na da nga ako rikot yu ay so di pawayaan. Miagal gidit miagal ko haro tusin to ko patulungan to ko dari tulun nga adi elanam hingga patulungan lebih kurang miagal diri ko. It idea. Jadi ino pondahi logo hidi nga ay agumu cadangan do kayo hom ay umbalanid pautarawan ko dit imomomon say ngay mandela timbango apa yang kuro nga secara keseluruhan ina po logo hidi nga ay secara mutlak ano po diti nga ay miloh tokod dengan kuasa menentu dat pengkuro. Tidak semestinya haro logo Adventist, tidak semestinya haro pakabaran tiga malaikat, tidak semestinya haro kitab ko pengkuro nga dati na ay lanid di mo. Nga ino po korohian dati di nga miagalid di it harohit singud dat Adventist o singud sebagai Christian pakabaran toko miagalid di. Komanda pom ay say salah edit di bo. Nga ino po logo hidim nakuro to ringkasan no kopyo nga ino po tamodan kopyo di tampinay nga osonong go popatambir hiri-hiri bo. Ino po dahit paingkap kadati nga ogmu na po nakopyo nga susapa tambiron. Yun di. Miagalitit miagaliloho digi. Yelo no po logo hom asan ang patambiron hiri baju. Jadi sekira na pod iri ha tujuan dati ipatambiron ng DM kana po nga oratian na tulun gi. Tumbaya ako na kailam atapot tinga panumbayaan ko na po megal ko ilogo gereja dati. Ino pa'y gulo po hom haro nga malaikat tat manggiti italu malaikat ki trompet. Iya di logo dati di gulo nga bayno na po dim padi logo kopiet tilo. Boleh jadi dat mempermudahkan na di proses iri. Jadi ino pa logo dan man dati diberi cadangan pendapat dendo nga iri ni patambiran dati dahiti. Susah no pa logo dati nga susah na manambir. Ay memang ga ina pa patambiran nga akon ko gambar nga logo. Gambar na pa di nga megalit gambaran ta kay Gunung Kinabalum paposon. Tambiran na pa rin nga alumisiri. Mila na pom lakaran. Okay. Puji Tuhan. Kada nang maharaturos ko.
tu iti na pagyakasisan dati iti nga iyati nga iti mo. Akon di ko iho no. Mantad ko na yung bulayan nila pelajaran dati di kasuabon bay no. Nga orohian ako idot ay menimbulkan pepentalang kagu termasuk iti sumbangan. Puji Tuhan tu dondoh na po toko oputut siaran no kuro. Tu harohot bekalan datah dati. Sianu ako na dadi kamoyan dako unify bo nga ulum haro no hititi megal aiso po bo. Ikamanda unified di. Tu ay mamakai get talian niri bagi. Aku di kailom haro na talian do hiti nga. Talian rumah nga aiso po di hiti handphone telepon do walay. Sakira na pod korohian da kinorohingan da sumanu haro bangunan sendiri da DM wajib na dadi magano di haron no lah. Okay. Iso kaguhot pagangatanku. Pagangatanku mo ti diti. Haranay piro-piro ipagilitan na kayo dot ay orohian no demanahak kasumbangan nga asukong ako no iboras kapio asukong ako no dot ay ako ni ko ako asukong isumbangan do kayo nga asukong ako no dot sumbangan no pod ako ihopod no ring kita sambulan asukong ako nakuro tu okon ko agat tidak membebankan iyo kayo nga haro ko posian sendiri haro keluarga do kayo haro komitmen do kayo bahkan mungkin haro komitmen bulanan ako ni ko aku asukong ditungkap do ko timpo bay no palabian man ko do ko nga sala nga asukong ako ino pay sumbangan do ko nga hopod no ringgit do sambulan nakuro tu agan amu agat it miya galid dit yudit pisak-pisan yudit pisak-pisan ni ba yudit yudi ba sakira hopod ringgit asukong ako atumbayaan ako isuang na pod tinimungan to ko DM iti nga harot ono mo group dati group WhatsApp po bay no haro group Telegram hampir 200 ahli purata na pod ahli DM 1,000 orang purata manahak ngay ko no pod hopod ringgit it mangukabo ko no pamusarahan iti bo manahak ngay ko no pod hopod ringgit sangulon 10,000 jadi sekira na pod 10,000 sambulan hopod ringgit sangulon gi takay oporlud ay mamungut dat pemonsed bangunan da dusun ministry hiri no pong lebih dari cukup jadi irini kamankud ako yung magaduhidit manha kasumbangan dat timpo bay no ogumbo ni po boros aya ako ri diti pastor ka nga ay akon ko tumanud di pelajaran bay no nga akon ko itinapakupuhangan natin akon ko maya na titahak akuri kada ko nga iyo nagi otingayaman otingayaman ako no gitu miagal didit ay ihari ginawad ay kamo nga irinigi kasukungan ko dot milon na pohom so hopo daring kita sambulan moy dot insanan to kono po nga agan iyo ko nga agan ako purimanan akne Edson Salumin do po daringgit Disiyon na pod opurimanan lo nga akuri iho po daringgit doho na po kapurimanan dahiri nga haro nagiit ay manahak nga di lo doho ka hari ginawt di mo nga iri
moed agan atau purimanan dati kadad iyo ko nga agatan kadad iyo nga kopurimandet miagalidit ay di osonongkot hari ginaw jadi moed sa pigaan-gaan om orohian ko no pumanhak sumbangan bagal no poy hopodori gitu sambulan sekirad aiso nga ay monguro tu ay mong ay monguro nga miagalidit susuay na ginaod dit diri bogi sakira na pod iya di komitmen dati nga ay irini komon ko dito no dot sekadar na po bangunan dusun ministrim ay say halangan dati ato ko pia oporlun papaharod rekrut dot o mamungut ko poingkad untuk bangunan ay mangun subok ko nagi dot akon ka sa mata-matad untuk kot dusun ministry o sumbangan dati kakuan na po nga noritan isuang pelajaran dati iso na poralan dati dot menghup isuang pelayanan nga itit siaran Injil. Jadi hitinapod kini dati gumo iti siaran termasuk nun ay Hope Media Sabah SDM Mission sendiri. Jadi sontob na pod di milad it haro ginawo dati dot ay menghup pot siaran-siaran ay say sala dusun ministry 10 ringgit 1 bulan. Contohnya Hope Media Sabah 20 ringgit. Gumo pa rin. Gumo pa rin nga secara jujur lah iho na po tim ay so sapot sendiri no. Jadi hali piad ay so sumbangan nga setakat untuk kot bersiaran hari kemampuanku. Iboros ko pia lah. Nga puji Tuhan mantadot ay penghupan do kayo. Popoyla kun iso lah. Kombal akud reload kuno pa nga nakorek ta 400 ringgit. Mantad do hinggo. Mantad do kayo. Mantad penghupan do kayo. Irini ko mo yung kud setakat na po bersiaran yang penting haro lain ako ito mga data kacukup. Kumbalo na korek ta 400 ringgit o reload ko mantad do penghupan do kayo. Irini binoros ko kada ko kukuad patahak ko na reload 10 ringgit akurid apuri mananda ko nga nakuro rito nakarikot 400 ringgit saro hopod ringgit manhak korikot tid 400 jadi puji Tuhan aduyaan ako dot ay sekirad harohot ginawa dako manhak da sumbangan nga kada ko nakakukuha hopod piaringkin kada ko nakakukuha ay ginawa ko yung hating nga untuk ko papalayan na kinarahi nga nam ay sa ginawa ko makiano darama kapag kuro nga suway bagyari bo haro na po ginawa ko patahak o duhan ko nga suway na to puriman miagalidit kapuriman nga ito kung tidak dihargai mi timbang-timbang na lobo manahakaw nga apurimanan pa dako nga akuri itahakon do kayo nga iho na pa ikotari mo nga haro ni ginawa ko idemalayo na pa nga sagan o tingayaman haro ni ginawa ko tiyod kuman na po mitimbang-timbang na rin tiyod bagi apa yung kuro piya nga ay inapait lansanon dati isuang do pelayanan nununo paralan dati nga kano dati pati lembuson bah tok hinggo na di 30 minit na double 1 jam to na di hay kamon na pa nga pingkuro diti ay sa di siaran da suabot na anumantad di kasuabon bay nagi isuang da timpu dati dot papaindalan iti pelayanan
nga iri nakasari panumbayaan dati dot haro hikasari i korotuon dati kaagaton da awayaan dati iso kaguhit pagangatanku kada na iti no papalayanan dati nga semata-mata dot bergantung to kono dit sumbangan kumayan kuno pa hitiki nga ay ako yung hati may sambayang kano ako mo'y sambayang, ako mo libatkan diri den nununo na papalayanan gereja nga manahak ako no pasumbangan. Kada takunod ino po'y paimpahan dati di palayanan dati nga hiri sumbangan. Kada do miyagalid di. Miyagal ko ako mo'y sambayang nga mo'y kagutong ruyong. Kada do miyagalid di. Paingkura na po'y palayanan do ko gumuano mampay to ko. Ino pohit mo'y kagutong ruyong manahak kasumbangan isang palayanan nga kira do bonus palayanan to kono rito di. Kada do hiri ni paimpahan ko piyo. Nga gumo no pay kontabon dati di bo. Kontabon kadang-kadang got korotuon imang ko dati isuang na palayanan. Halip ya may galidi nga ay gumirot takod isuang kinarahingan. Gumuli kasari tako kumadaw. I will go takod isuang palayanan. Hali dat nuno piyahot abantalan dati. Kumakibang kumaadwanan pitulong doguri Sion diti kumbalan aratu ko apalit ko sikapay tumonduli Kampinado kolisihan kadano tilamu Stoy ratu Kampinado ko utusan Bulino kumaat pinoringan Ano misis at akadiswang sambayang? Kinarahingan i asundo iswang kerajaan sorga konsikaw dot kasuabon di bayno insan pon na embulayan dahay panambarasan di karait dot pelayanan. Naratian nagi dahay dot iti pot pelayanan penyiaran do Injil nga okon ka semata-mata dot maya iti panambarasan nga milon nagi pawayaan man tadi kapuahangon dahay kosonongon ngay dahay maya dot harta benda pelayanan maya da nununo pairalan na milodot gunoon. Ampay ka nagit isuang ga kaboboyuhan dahay iti kamoyan dat kasabaran dahay tumaguang git kantakan pamagunan nga iso nagi kadaw himilo papakitod paingkukuran ang kuti kamoyan dat kapuahangan isuang kapasyan dahay. Kung sikaw Tuhan to ay timpu-timpu do rikot nga iti kapagisisan dahay nga milodot patilambus mantan nagi kadaw do kapuahangan no it kasagaan no gisambuan nuno pohit ay awayan dahay it magampuang gat kapagisisan dahay tinga ano dahay damo na libamban may dat patilambus kasari hay kanod magisiso maya dat sambayang kamanikid timpo. Kung sikaw Tuhan to hinakad manhak sa kadung isuang tindalanan dahay dabay no hingga na po rikatan dahay buru-buruan dahay kapurimanan kasihatan itong panasakit nga anuan we had semangat ginawad agaras sa tumuguang gisambot nuno na pay kantakan ni nga patilambus head og girot dat pahinggit kumadya. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, kada dati lihuay, kasuabon na suab, kano to kakagudot. Kapag ruba, da itimpo da miya galiti. Nako ko.